Tubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Nabanta ka jingpuli ka jingseo ka baret but hila banlay yu ban puli da ka education loan. Hila ruban syukola ho number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu laisan, ar riwe kandai pra. FTGB, GSU, RBUF, HYF, Iwan Ahli Kecaka, Yakaba, Amin Sim, dari Pak Aden Saimat, dari Noelam, Pak GP, Tunjuk dari Noelam Kadim, Setengah FTGB, ex-presiden. Di Hani Kepor, nak kalian ngajongi hi ke ibu Pak Iwan Amin Sim ini ya skam ke jengmut. Noelam ke bayang skam haduk mentah. Pakai kebegian kalau bah Pak Hai kini ke kubur sorka, Pak enough is enough. Kani labian. Komde isu ban buteng ya kini kam sorka kini berkhot motor. Ya badan bagi Noelam juga PVP banyak kan kolor kini ke review ya kata reception policy. Jadi katakan yang mesti bak news ni kan dapat tasni. Jadi kesum bak sorka kan koman. Ini nak kalian terseng Peremjur ya kan ini kuman jok sarkar nama kan ini keding dawa jong manla kilong yeng manla kilong kemi lompa patum ju nak hun samlahi borok jadi takadau nak kalian kajongi Iwan bahan simi paman kuntu ke sarkar bagaimana khat mordor ya kekenhun jadi bahaden sya kebanyakan penbet ya kan ini ke research ban review ya ke research and policy nak kalian kajongi kalau kan ini keding jikwa jong Pak Pak dengan beri nyo terem, nam cukup pun balang, yang malang kilong yang langsam, jadi ni ibu ngajak staff masyarakat, kumjuk tu. Nak cepat mo. Mengkong mihak ban pediang, bagi ni ke isu solution kedai ke balong sensitif. Nama kedai ke bagi layak itu sudah masih banyak kuat. Mulai bersyukur lengkap kalau ngakal yang di Parlen, membuai omeli. Ila macam ni kedai ke pintar. Yang semua kalian masyarakat bukan kuman kan bah, aduh news militer adin balang macam, yang kata Jawa beliau review juga reservation policy, mulai yang kata macam jom ada masyarakat belum tak kuman, semua masyarakat ada yang penengkam yang lakukan project start. Kalau ini ya kan, kelang bah kanpoi syaga jenis tu jumlah. Pemuluban buah masyarakat bukan dulu. Tengah semua masyarakat di bangkat ya kan banyak kan yang kena mereka, jom kaya bah. Wemeli juga mengkerun konsumsi bahagian mula. Ia leh aduh kan dia penjual. Tengah soal nongrim kiladon, pada kilaya aduh kan dia kelenti kan nongrim kiladon. Tengah soal soal kan dia bukan nong penjual. Keren kita kena review reception. Ada review kan dia reception polisi. Kasyong hak kecil start jong kini kita alam kemat kan dia kecil kan dia cintawa. Te ngatarai pada kilaya halu kan dia kenti ke pemerintah. Ini semudur malah dengan migi mengenai kata kaya kecil perkara ke jong kini benbuk mak sokar. Ngatrai kelale hatam pastah tam benum baik ya ka attention juga. Kawai higa benta kalong ba wat isutu ba kebor ladai sapun di Islam. Ya geniga RP resolution policy sisa ngai sebanyak war. Kedai kejing ailat kejongi na duk nisna naning ila ngabnong kejing tau yang diga instead yo ya geniga so geniga state Meghalaya. Kedai kejing ailat jongi ya gini ki perlok acek di Garo di por kedai kejing snow apa kedai kejing snow Tiet nama kiladon lang kata benta menyelek benta menyo ika instead ini ke state Meghalaya tu pun. Hendak ingin skopat ya ni ke polisi ke bah RP reservation policy sejak ni sebanyak par. Ada ipat bangi lain mon badeki bat ngasutu cai bagalong bah ni ki sarkar badap serwe di Islam long lai jam prak ipro acek. Hari menta kepor kadai so menong bah sarkar mukon review. Di sutu kendiat bun bastu bakla ika RP ber RR mah reservation poster. Hari kenong rim ke bah
Yingi yang ngumkasang ni duk por sijak nais pa papio no ilam benchwa. Pelajaran ke proposal bengi kwa ban rano ya kini ke reservation policy ban kelah di por ajar al kadon kajing proposal kajing kerpat kajing dawa ke sarkar. Hari mentang soba ban ai kata ke buram ya kini yau no ilam mentang ba arden. Kajing pekhi ke jongi ban yim ban sesyo ko ngajai beri ke wei ngilong ke beri nyau trap lawan bekersan bagi semua dawan ke sarkar. Ndesyo ban keren ke roster kalau pun kelumar pi dan bakren ke retrospective dan bakren ke prospectively haring situ kemet ba jong kini baru ke reservation policy so dan kam ban penbechwa ya reservation policy roster pat sepet nadin dina khmat ngian mar ba support league sanpoi league islam so benong bagi pro acik lari bersutu bagi jimpun padu so benong ba imat hitam mengisi bon iki mar ke pementangi yo jing te group ba kau kata ajar poi sensus ngampat kimpalio pensim lagi program kemudian kembang palak lailak lagi pat jong kasih jantia dundunai country panyaulak so magani kadai bendon no haga equitable share bendong ba ke jingasam ha keban yang hagi jingasam begini kota juga resolution policy wilayah zong wilayah perkat ha ban wilayah kren la arsin menta ban ni south league seng ban perkat janai ha kebedi isu kini isu kami isu kemat kini isu kepala lagi nanti produser ailang pan dengan seng isu but kakim yang menta nama bengi isya ke bengiong ba tadi population ada isu dengan jingkhen ke bengi nang tambun pa bengi henry menta bengin ya rai kesal lese nakalian cungi haban perkat betang rai song perkat ba nakalian cungi bengi sudai bangin hamai ke cingkersan tentu kemensim ya ba arden beritahu ni orang yang lami sekmat berikran di kemat ban ni ka cing perkhan jungi ngiong ba ka cing penkrek nakaliang jong ka VPP kaladon lo dong sedok delo ta kemat ni nakaliang di sauseng ka cing kendu mener ni lasi mekarai ba ka cing khot jong siam berburam ha ka bidi balai pu direk ni lasi mekarai bangin lam lit ni kemat kum kadak berpau ka cing persya ya ka cing khot jo nama keputusan ni kalau kesukar keribet kot ikran no ya ba adat walasim ya kini kelenti te kal cisin ba kaliang di rongba walasim ya kelenti kalau no kecik penkrek ha ka bede bekani ka reservation policy dapat tumai dari yang kita review no hayam yang Islam pemerintah tinggi kerman ha kecik ilan tu BP kaliang jungi karbia ilasim karai ban haji kersan pura ban ya iba adat saya mai Kajing sisangi na po arlom jantia kung kisang halang iladan kawe ka committee kabang agerteng ka jantia coordination committee for reservation policy kajing tmuhi jong kini ka committee omde ban penyeper zat benriu dan ban penyeper ok kasi jantia anda kajing tmuhi jongi ban mi shikmat ban dawa ban review ka reservation policy kolong hiru kumsi benta ban kersan ya iba ardan ban ya ka parti kejongi ke bala mi shikmat nomor balengi ngi dawa na po arlom jantia ngi habangi pej ka population jongki garo jongki kasi bar jantia ngi kumbaka sarkar kala leklet ya kene ke population jongi kinong jantia de halor kene ke nongrim ngiyeng ha kanong rim ka baskam bangi dawana ka sarkar badai ban review pe ya kene ke population nomor ladangi pet ya kene ka reservation policy ro kala thok shai baya kene ka bha ka percentage labha in term of population tade halor kene ke nongrim ngiyeng kata ke nongrim baka sarkar kade ban penbha ya kene ka reservation policy karkum ke jing bunpat jongi ki khasi jantia amadu mentahi kampat don kata ka surma ya la se ki don ki bashu elam baklah ki social media andre hapo kani ka committee dan hadu sautali ki seng bahalang nadu ka JSU JSM JYF bat ka IJNC andre hadu mentahi ngimpat kran bangi ong bangi dawa nak mentatang nak mentakir lom jantia ngi dawa bet baka sarkar kade ban review karkum ka population ke bangi don dari lom jantia ni dawa ye kata ka pha jong ni lom jantia Redon ketika situ pekelakan dia, aku ia dah berkata, nama arba yang ni ke JCCRP, nilafom yang ke hak Prantrik yang Januari, usnam arjar ROR. Kajik temu yang ni ke komiti ke bani form na dalam janjian kalong ban pergi, boleh mendawa dekat sarkar ban review no yang ni ke reservation policy. Ndre ke tu ke por ke wan no ke election MLA, na kata kata sangit no untuk kajing dawa sipor. Dan Ndre mentang yo i, bah kajing alam jong bah hardan mila bersama presiden romba jong VPP ni yo i ba upai ba nong jong rilum kasih janji udah ai
pura ke jing kerchan ha jing ye hebat kene tengin rilum jantia nang te kiseng halang biadon lang bola itu dan ke JWF JSU JSM bat IJNC ru ngila persiau supaya ba dan ke wehi ke sur ke bangin ai ke jing kerchan ke pura baya ke reservation policy baladon kam ha menta ban review ye ka Andre ban ong ba ngina rilum jantia bagi don ye kata ban ong bandawa gerbang ye ke jantia haduk menta ngem padon kata ke jing temu dan ngem padon kata ke jing yekran Andre ia mentahi ginang ai ke jing kerchan ke pura ia ke ke jing yeki jing yalam yang ba arden nang ba ia ke ne ke ban review ia ke ne ba long banon kam ha kat kum ke jing kelajam ke por ni yo i ba ke population ke jong ngiru ke lakiu dari tang